Oho, tamamdır. Assalamu alaikum ayımlar, jana mırza, bizim körsüler. Amansızlar mı? Özünüzler kötünden bugün Oşşarında uçkun mal pazarda. Yılların 2024 yıl 28 yıl günü biz sizlerge uçkun mal pazarından sonuma on Muhammed kaçka bergen koçkalardı jana koylardı tartıp ko'rsatamiz. Oho, tona qaranglarchi. Bu bodybuilding, bu kaçka bergen turnirga olgan bu Qo'chqorning bahasini men sizlarga aytib o'tayin. Bahasi 36 ming so'm tona. Qaranglarchi. O'ta so'lim bo'lgan, ichmagan, chekmagan, вообще mas chekmagan zo'r Qo'chqor. Qaranglarchi. Bu Qo'chqorning bahasi 36 ming so'm. O'ta so'lim bo'lgan dunyoning to'rtchoqli chempioni bodybuilding Qo'chqor. Biz aytib o'tdik, bugun biz Oşlarına uçkun mal pazarındayız. Buna koçkalar sizlerden mi var? Qaysi sizlerden? Bu koçkalar bulacaktan meskin. Oho! Kana kelçi dostum. Mol koçkardı görüyorsun. Çirkin! Buna koçkar kimdiki? Sizdik ha? Geliniz hava. Tonlar, karanglarçı. Öte sonun bolgan koçkar. Жылтырайтқан çirkin. Ama mazdağı bakkan okşayta. Jaşı kança da? 2 tiş. Tonlar, 2 tiş. Buna kuyruktu gördünüzler mi o kuyruktı? Oho! Bilenle bul degen bir koçkor. Vazılar körgendeyle. Bağısı kaç so'm? 35 bin. Bağısı 35 ming so'm. Koçkor suyucular, koçkor avuçular. Jana buna uşu koçkordu alsanızlar sizler. Koylarınızlar, oho, pintoret çirkin. Bağısı 35 ming. Telefon numarınız kaça? Bulacaktı, kamera bulacaktı. Ayt öğren, telefon numarınız kaça? 0559 82 19 97 numarına kaylatın. Satın lege? Buna tonlar. Öte sonum olgun. Koçkor. Öte meze. Karanızlarçı. Oho, çirkin. Tonlar. Buna karanızlarçı. Bu kimden? Ava. Kimden bu koçkor? Batıraka. Geliyiz. Kana batırası. Kaç gitti batıraka? Satıldı. Kanca satıldı? 31 jarım. Tona karanızlarçı. Cindi koçkordu bir gana Oşşarındağı uçkun mal pazarından toğulatlar. 31 jarımga satılgan bu koçkor. Jaş kança ekan hava? Bilmeysiz ha? Mına koçkor sizdiki okşayt ha? Kimdiki? Assalamu alaikum aka qandaysiz? Amansızbı? Densoğunuz жақсы, işleriniz жақсы. Koçkorlarning eng aldıklarını pazarga olib kelibsiz ha? Jaşı kança? 4 tiş. Bahası? 40 mingdan. Tona jaşı 4 tiş. Tişi 4'tü. 40 ming so'm. Bulçu. Qara bir qaratımçı. Bul dele tişi 4'tü, bul dele 40 mingga. Qanchaga berib qo'ydingiz? 31 jarımga beribey yatat. Qaranglarchi. Bu ne degen koçkorning kuyruktары? Мен qaranglarchi. Öte so'lim bo'lgan koçkorning kuyruktары ғой çirkin. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz bo'ladi. Shef bu yoqqa qarab qo'yinglar. Telefon yo'q. Mayli, telefon yo'q ekan, biz keng koçkorlarni ko'ramiz. Ana bismillah deb turib, oho, bu yoqda jinni koçkorlar bor ekan, çirkin. Bu qarangizlar tonda. Qalpog'i o'zine so'lin jarashgan ağa o'zining qo'ylarini, qo'chqorlarini ko'raylik. Kelingiz, hava. Qancha bo'ladi balari? 20 ming. Bu 20 ming, ne mamayi yo'q bunun. Oho, tishi qancha? Oho, tishi go'l ekan tonda qarangizlar. Bu 20 ming so'm ekan. Bu'chi, hava. Bu 3'ü 60 ming so'mdan berilib ekan, qarangizlar. Öte жақсы. Бұл жақта. Шеф. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Amansыз, denso'zingiz yaxshi? Kelchi bu akam qo'chqorlarning qo'ylarini ko'raylikchi. Qarangizchi. Buning jashi, balarini aytib qo'yingizchi o'zingiz bir tak deb tushuntirib qo'yingizchi. 23 dan deb o'taman, 4 tane. 2 tish. Aha. Bo'ldi boshqa. 23 ming so'mdan o'tgan 2 tish dedingiz ha? 2 tishdan. Naq tonlar qarangizlar, parodalari yaxshi, o'ta so'nin. Mamaylari zınk eken, bu içmeyen, çekmeyen, nas çekmeyen, ertemeyen, erte turab, toğlarga, tırnaklarga qilgan qo'chqorlarning biri uşlar eken. Qarangizlar. Bu жақта. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? İşke ilgari olsun. Amansızlarmı? Qanchadan o'tasizlar? Qo'chqorlar. Basını aytib beringiz ham, tartib ketsek dele. 16dan. 16dan. Bar 16 mingdan mi? Ova. 2 tishda. Tonlar. 2 tishdan ekan 16 ming so'mdan. Qarangizlar. Satıla turgan, alma turgan qo'chqorlaringizlar bo'lsa, qo'ylaringizlar bo'lsa, uşularga orientir olaversangiz de bo'ladi ekan. Bu жақта qarangchi, oho. Bular ne dedi? 18 ga chiqaylik qo'chqorlar o'xshaydi biri.
Қараңыздаршы, өте сонун екен, жүнден кырып қойып тұр. Түстері де өте сонун. Ала бұл қанша бұл? Нені? Қошқор, қанша деп қойды жашы? Қозы бар, қанша деп отасыз бұны? 20 мың. Екі ошын 10 мыңнан бері отасыз ба? Мынаны қарасаңыздар, өте сонун екен, жақсы. Жаш. Қысқасы бола тұрған екен. Еті дағы өте сонун. 10 мың сомнан болып атат екен, екі оны 20 мыңға береді екен. Жақсы, сон. Мына тонда қараңыздаршы, мал базар, Ош шаарында Учкун мал базары өте қызып атқан уақ екен. Өзді көргендейлер. Қараңыздаршы. Ассалаумағалейкум. Шеф, қандайсыз? Амансыз, денсаулығыңыз жақсы. Бұлар тарталшы. Уалба берека. Қарачы. Өзің дағы. Қанша да отасыз? Қанша тиш бұл? Қанша шыққан? 4 тиш қой. 4 тиш қой, Басы қанша да отасыз? Басы 16 да отасыз. 16 мың, 4 тиш қой, 16 мың сом. Бұл не настроениясы жоқ бұл? Кеше тойда болған мұ жа? Майран ба? Майранда. Сушына қойып қалтырға? Қанша да отасыз? 12 да отасыз. 12 мың? Жақшы. Сон базарыңызды берсін ака. Жақшы инсандар алып мінсін. Мына тонда қараңыздаршы. Базар өте қызып атат. Бұл жерде бар-барака болып атат. Қаншаға бар-барака болып атат екен, 88-ге алдым еле, акам 9 берді. Мен 13 берді, жарылдым 5 сом. Ава 1000 сом пайдасына сатып берді еле. Болса етноғы. Bir kolsun ben patates yakın duruyordu. Satış verdim. Nereden buldum? Benim bunu anımı verdi. Oşa padreska satış verdi еле. Қайсы бұл жақ сатып атады? Бұл жақ сатып атады? Қаншада отасың досым? Ya hocam bütünle kaldı. 10 мың, Ya bütünle kaldı. Бүтені қалса, бүтір оңыздар тонар. Мынау қой 10 мың сом болып атат екен, өзі көргендейлі. Настроениясы жоғары ұқсайды. Короче, бұның жайқа киімдерін алмаштып қойыш керек екен, бір ғана қызды. Охо, қараңыздаршы, черкин! Өте сонын болған қойлар, парода. 17'den. Ар бір 17 мың сом болын ба? Жаштар қанша? 4 işler, 6 işler. 4 иштен 6 ишке чейин 17 мың сомдон агаз. Қараңыздаршы. Кыскасы алайлық па? Алайдың тоосунда, алайдың соны болған Gödöde sonu болған birinci sortta çöpтерди жеп чоңойгон ушул койлор. Караңыздарчы туугандар. Баалар 17 мың сом, 4 иштен 7 ишке чейин, 6 ишке чейин мен бит кошпойдум окшойт. Мына караңыздар. Телефон номеринизди айтып койсоңуз болот. 588 15 05. Шашпа 0504 88 15 05. Мына туугандар. Караңыздар. Мына агабызды көрдүңүздөр. Алайдан келген алайдың койлору. Kız bolsa da gerek. Akam boydok bu. Boydok. Tartlaşaylı sırası boydok. Kalınga beret boydok. Ağız boydok eken takıştan atanlar. Kalın tayar, oylanboysuzlar. Kıskası ağızın kalını bir 200 min koşunça anın sırtına dağı uşul sonu boğun 17 min sonluk japçaş alaydan, toğdun, gödödün birinci sortta o çöptü jep kelgen koyular. Tak что sizlerdi urmatыңыздарга atınız kim bolat? Zayraka. Matramlar Zayraka номерін айтып çala versen tak что. Bakma Zayraka. Айтып өткенде biz бұл жақта дағы sizlerге Kaşadan mı? Hayır, nereden be? Nereden be? Oho! Assalamualaikum oyunlar, cemaat mırzalar. Biz bugün Oşlarındağı Uçkun mal bazardayız. Bizlerge son bolun, koyulordun, koçkonlordun, üylenmeden turmuşka çıkmadan koyulor koçkonlordun biz sizlerge tartıp körçetiyiz. Oho! Kimden bu var? Sizden mi? Assalamu alaikum. Kanazaka. Sekirtireyim. Kaysı bölümü sizdeki? Kaysı var? Aka karanlıkta kayaktasın. Aka uyalbağınızı el. Nevere kalgan. Aranızda keliniz aka. Bu koy уже nevere çevrel болып қалған koylardan biri ekan. Men sizga ko'rsatayın. Qarangizlar. Figura 90-60-90 жайында. Qanchada otasiz bosin? Bosin 14 ga berem. 11 ile. Vay! Mına to'nlar. Qarangizlar bu
Ош шаарындагы Учкул мал базарында агаларыбыз арзан койлорду сатып атат экен. 11.000 доллар эмес, 11.000 сом кем барын атканда. Бул канча мына жерден? Оя бере кой. Булчу? О 8.000 сом. Бул 8.000 сом. Тиш канча? Тиши жок, Бул небере чейре көргөн көрнөкпү? Көргөн, Бул канча? 8.000 дедиңизби? 10 ерге тийгенде 10 жолу жерге тийген. 8.000 сом. Мына тонда караңыздарчы. 10 жолу турмушка да чыккан экен бул кыз. Небере чейрени көрүптүр. Баасы калыңы 8.000 сом. 10 тайыр көргөн, 10 тайыр. Охо. Эгерде сиздер атыңыз ким болот? Кудрет, ассаламу алейкум. Туугандар, базарга келсеңиздер, базардын эң эле алып сатканы бул Кудрет ака. Жана арзан алып туруп, кымбат саткан ушул Кудрет акада. Туурабы? Сен көрмө. Ана. Бул сөзсүз тамаша, ишиңизге ийгилик, койлорду жакшы ыңгайсыздар калсын. Мына койдун көзүн каратып коюңуздар, мына койдун көзү. Эсмералда. Эсмералда. Сөзсүз болду, түшүнүктүү. Мына тонда биз Кудрет ака менен болдук. Өзүңөр көргөндөй эле. Биз азыр Кудретке дагы. Воу! Yok, bu oyunu aldı. Мол, кимден? Ака. Канча сатып? 20 миңге. Ушул сон болгон модель кой 20 миңге сатылыптыр. Анда караңыздарчы. Өтө сон болгон. Биз бул жакта эчкилер бар, эчкилерди көрсөтөлү, бул жакта эчкилер бар. Ya bu ayına. 10.000 сурасам, арада биттеле мына кичине да, мына. Ооба. Булар. Шеф. Муналар кимдики? Сиздикиби? Эси жокпу? Ya adı ne? Başını Кимдики? Ака. Мына басын айтып коюңчу. 15-ден кетти о. Мына карасаңыздар, бул кисар козулар 15 миңге сатылып тур, мына эко тең. Карадасы жакшы, еттүү экен. Өтө сон болгон. Азыр бул жакта биз сиздерге сон болгон баягы Мондой түшкөн баягы модельдер бар го. Модель сон 90-60-90 сон болгон молдордо эчкилер бар экен. Өтө сон болгон эчкилер караңыздарчы. Охо, чиркен. Фигурасы өтө зынккен го бул эчкилер, Үздөрү болгон болсо, болгондо да охо эчкилер мына ушул жерде экен. Ассаламу алейкум. Ака кандайсыздар? Амансыздарбы? Сендер жакшыбы? Бул канчада атасыздар бул эчкилерди? 35 миң. Таза Европа, Жашы канчада? Экинчи баласы. Экинчи баласы. Бул экинчи баласы, Ооба. Эгиз баласы бар. Эгизби эко тең. Ана караңдарчы. Бул европейский экен, бул эчкилерчи. Породалары өтө сон. Бул эчкилерчи негизи бул төрөлгөндөн бери уже баскандан бери фитнеске барып, фитнесте жүргөн эчкилер экен. Караңыздар, фигурасы зынк экен. Өтө сон 90-60-90 бул жакта калат. Баасын айтып коюңуз. 35 миң сом баасы. Бул сал уже небере чейре көрүп калыптыр. Жашы канчада? 3-чү баласы бул. Бунун баасы канча? 12 миң сом. Байланыш номерлерин болсо айтып койсоңуздар болот, эгер кааласаңыздар. 0553 67 68 00. Мына туугандар, биз бүгүн Ош шаарындагы Учкул мал базарда болдук. Өзүңүздөр көргөндөй эле бодибилдинг кочкорлор өтө сонун болгон 90-60-90 европейский туулгандан бери фитнесте чоңойгон эчкилерди көрсөттүк, бааларын айттык. Андыктан биздин каналга катталыңыздар. Охо кейжи ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Биз сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Охо!